Ngibonga kakhulu bomakhe, ngibonga kakhulu Dimbokodo. Kwatise phela ukuthi nale nyanga ya-August inyanga yethu. Ngithi nje angitobonga la. Ngibonge umyeni wami bazalwane Maziya, sithandwa sami baba Junior, yena yedwa umfana wethu. Bazalwane njengoba nathi-ke ukuthi ngo-August inyanga yabomake, Maziya sewuvele wangisurprise bazalwane. Ningiva nje nginuka lamakha lengiwanuka kubazalwane, ngibonile naningena la nimangala ukuthi ngabe mhlambe sengilena yini isolo ngiyo le perfume le la ngiphathela Maziya eDubai nakahambe ngekwemsebenzi. Cha kusiyo bazalwane. Kuyi-Women's Month, umyeni wami Maziya sewuvele wangithengela iperfume lapha ukhala eSwatini bazalwane. Ngimangale kakhulu bazalwane. Ngoba lama perfume ungithengela abamathathu. Yinye ibhalwe emanzini, yinye yabhalwa Hawani, yinye yabhalwa Big Band. Ngimangele bazalwane. Ngambuda mina ngathi Maziya, lama perfume asabhalwa emagama emadolobha alakhaya eSwatini uwathathaphi? Wase uyangitshela kumyeni wami ukuthi cha, ama perfume uwa-order lapha ukhala eSwatini. Khala eSwatini bazalwane, nani ningathi kuthengela niyekele ukungibuka ukuthi perfume ngiyithathephi. Ngithengelwe umyeni wami khala eSwatini ukhona kito tonke tinkundla tekuchumana. Nitawunuka njengami bazalwane. Kanike lokunuka kumcoka bazalwane, singanuki phela lamabhodo leso lokusiwabamba lemakhaya. Kunuka kahle nje kumcoka kumfati.